Football Titi par zaruk somnga pathum na ngai thavele don ta ila nizana nipui transfer kongka khar anita a chuwangin deadline day ya chumdang ang thawin player che chuak le lut antam le ya sumleng po atam le record thar te po kan huwa chungte chu tuntruma hian kan soide werdona nimin lama prediction result te ti chua kan tuma ma se arem chantak lo awangin voin lama hian prediction result Liverpool in sikhat faya Arsenal an hena match ring dik lomandong tur puanna kan nei don ani kan soitum lama luta ila Manchester United manager Erik ten Hag hi German club Leverkusen in an ban ani kha kumsomnga pangami hian Bundesliga a Leverkusen hi match nia chau akai shroi mana an chak zo lo ve ve a Leverkusen club how to ten Hag hi ring zo lovin an ban tahmak ani Erik ten Hag hen kumin mei tha khan Leverkusen hi azoma kumni dai contract aziaka ma se rei akai shroi man talavani Bayer Leverkusen hian tunipui transfer kongka honlai hian player tha anchan tam hleya anrin role player engemozat Stalin lona chhuatir te po an neya hetiang kara hian ten Hag hian player thar engemozat kai hruain team din thar atum mek na insiamrem tumin ma alameka ma se match an khelma saklama chesualin result tha an nei theilawa atuar zuita ani Erik ten Hag hian Leverkusen in an ban hi angai thiam lo hleya Leverkusen in hetiang thutlungna an siam tamai hi hriat thiam har sa katia min thong takzet ani tunipui transfer line kan ki player engemozat kan chana chuwangin squad din tharanga ya atharin tha kan thoa hetiang kara hian uluk takin film khur taka ma kan lakpo atula hun le rinna te po kan mamo telani coach roi thar te rengin an mathlir ti hlotling turin hun an mamo a an standard set fel turin hun an mamo a squad shape siamrem tur po in an kheldan phung te po bel turin hun an mamo thinani ti in Erik ten Hag hian asoya Leverkusen hian in siamrem na hun an pe thatok lova ngain Erik ten Hag hi alom lo hle Germania Football League sangbra Bundesliga chanchina Erik ten Hag hi team manager ban masak ber aniya record thar achela masiama ama a record omto match nga chau in kai shwe nuwa ban tak record om Erik ten Hag hian akhum ani tun hnai chawa Manchester United manager Luiten ban antok na saleya Turkish club Besiktas in Ole Gunnar Solskjaer bana Turkish club vek Fenerbahce po in Jose Mourinho an ban boka Leverkusen in Erik ten Hag ban le tabokin ti hian tun hnaya United manager thin pathum an club kai shwaiten an ban ta ani German club Leverkusen club chanchina Erik ten Hag hi team manager an roi sulnu nei cheber ani taboka Erik ten Hag hi Leverkusen manager omto zonga league match ha chak nei mi lo om chun ani Leverkusen lam hian anwa ban ma ve ti te po soya tam hleya ma se hetiang kara hian then khat chun an thiam viau thunga a thiam tu te hian an soilan sar tak pakhat chu pre-season friendly match ha po Brazil club Flamengo senior team po nilo under 20 team laka golnga gol khata an plomna an mol phau hlena match te kha an soilan langsar jinga atelani Tottenham player munam thin Jose Mourinho zilna ngai pai molova tlangniam ta zel Dele Alli hi Italian club Como in toy tharlena rem chang siam sakin lalut ma sela an kol reita lova an chwa zalen kumsamni pakomi English player hian kumin January thla khan Fabregas sakai shwai Como azoma ma se tuna anin chwa zalen le ta thunga contract an nei an hmang zo talawa in biak rem na in contract an nei mek an ti to pani hewang hian Dele Alli hi club online nei lovin aom chun zom ta a ain khel chun zom zelangem ti po hi ngai tu tham tak atling o me top club zinga ama be se tu anom talawa club van tlanga ngai zinga po Dele Alli ngai sak tu anom talau ti thei ani tun tuma kan soiber tur transfer lam hoita ila nizan khan nipui transfer kongka kharania ma seram then khada chuan transfer kongka hi khar alani lova English Premier League lam ero khar to jinga antelani Premier League club te hian tu nipui transfer kongka hon chungin player leinan ringot pound billion thum chuang zet an senga record thar an siam Premier League club te hian August ni samthum pakhat thleng khan pound billion ni point pasari pathum an mangtling towa ma se transfer deadline day ya player lut le chuak an tam hle kara English Premier League club te hian sum tam takan manga
Alexander Isaka Newcastle chuasana Liverpool azom nu phei kha chuan sum an man zongjong belkhom hi pound billion thum point bial pariat pasari lai atlingani hei wanghian ni kumsang ni somni pali ni puilaya Premier League clubina transfer fee sum an man an khumna asang ta leya ama a record om pound billion ni chuang an man to na football khovela ni pui transfer hun khata sum hang tam ber record an siam to po Premier League club te vek hian khumin an mani record siam sa hi Premier League club te hian kan soilan tak angin pound billion thum point bial pariat pasari z transfer fee mangin football history ni pui transfer hun khata sum hang tam ber record an siam thar le ta ani kumina English Premier League ina player leina atana sum an man zongjong hi top 5 league an ompui German League Sangber Bundesliga te Spain League Sangber La Liga te France League Sangber League 1 le Italia League Sangber Serie A te heng league sang lian tak tak pali te hengina player leina na sum an man zongjong belkhom ai poin Premier League ina sum an man hi atam jok dai ani heta hian deadline day ya player che te soilangta ila soikim vexen po a harsa a thei chin la khomin kan soidon ani Arsenal player Reece Nelson an Brentford lonin azom fel mana hei baka hian Ajax atangin Bertrand Traore an English Premier League kai thar team Sunderland azom boka anin laklu dan kim chang ero tarlan anilova amanja tarlan anilovani Brian Brobby Ajax player in Sunderland azom boka English Premier League team thar Sunderland hian pound maktaduai somni pakhat point paruk sengin an lalu ni in tarlan ani German club Freiburg atangin Marlin Roll an Everton azom boka lonin anin hoa Botafogo Brazil club atangin Cuiabano an Nottingham Forest zomin anin laklu na zat ero tarlan anilovani English Premier League club Sunderland in RB Leipzig atangin Luz Sarel Geertruida lonin an ho boka French club Toulouse atangin Crystal Palace in JD Canvot an laluta an laklu na zat tarlan anilau thung Chelsea in Brighton atangin Argentine player Facundo Buonanotte an laluta lonin an ho Arsenal defender Polish player Nebok Jakub Kior poin Arsenal chuasanin lonin Portuguese club FC Porto azoma Arsenal player dang Fabio Vieira poin German club Hamburg lonin azomani Emerson Palmieri poin West Ham chuasanin Marseille French club azoma transfer fee ero tarlan anilau thung Leicester City legend Jamie Vardy poin club nei lova hun engemoti chung huna man nuin Italian club Cremonese free transfer in azomta a kumsam thum parian mi hen kum khat dai contract ziakin kum khat dang po sei theina turin thu an thlung tel bok ani Jamie Vardy hen kum sang ni som pani khan Leicester City azom nu hian chuak talovin awang lai hun tha zongjong foxes a hian a manga kum in jun thla khan a contract a mang zawani ani hi Leicester City club chanchina player ro pui berte jingami ania sangni sompanga somparuk seasona English Premier League an champion theina tura tholok berte jingami ani Jamie Vardy hian Leicester City tan khan match zanga khel manin goal zani akhunga FA Cup le English Premier League no moi te po a choi man ani Nottingham Forest in Arsenal left back Zinchenko lonin an ho fel man boka tun season pluan an kolang kumsam ni pariat mi hi Arsenal tan match samko pakhat in lantoniin kumsang ni somni pahni khan Arsenalin Manchester City atangin Paul maktaduai somthum sengin an leya Arsenal a hian player poimo ani reilo thung tichon Nottingham Forest in lona hovele ta in Nottingham Forest yan tuni puilaya player an laklu som pahni na anita ani Zinchenko baka hian Strasbourg forward Dilane Bakua po Paul maktaduai somthum sengin Nottingham Forest in an lalut man boka kumsomni pathumi hi kumnga dai contract an zia pui Nottingham Forest in Atletico Madrid atangin Javi Galan laklu an tum boka ma se ti fel ngai angte an ti fel kim man lo awangin an lalut man talavani London club Fulham in ang club record siamin saktar atangin Brazilian forward Paul maktaduai somthum pali point paruk sengin an leya kumsomni pahni mi Kevin hi Fulham in ang club chanchina player an leiman tam berani Kevin hian Ukrainian club saktar tan hin match somnga pasari khel manin goal som pasari akhunga tuni pui transfer kongka hon deadline day ya saktar hi chuasanin Fulham hi azomta ani Fulham hian AC Milan atangin Samuel Chukwueze lonin an ho fel man boka
kumsom ni paruk mi hi AC Milan ta na match somsari khelman chuta tanga goal riat khung tu ania Fulham hian tangkai pui thei in be sein tun season tlona tan hian lonin an ho don ani London club dang West Hamin Brazil defender Igor Julio season tlona tan lonin an hoa Brighton player hian tun season 2 West Ham kor a hadon ani kumsom ni pasari mi center back hian Brighton tan English Premier League a match samthum pasari a khel tling towa kumsani somni pathum khan Fiorentina atangin pan maktaduai sompali point panga in Brighton azoma ma se Brighton a hian bulran tu nget zinga telchia lovin lonin West Ham apan phalsak ani boka West Ham lama hian khelna hmun tamjok achan in be sein lonin achuak ta ani Igor Julio hi Crystal Palace in mage hi thlakna turin laklu an tuma deadline day a khan thui takan zui mana ma se an laklu theitak lo awangin Crystal Palace hian an defender mage hi chhuana kongpo an dal zui ta a Igor Julio lalut lovin mage hi an chelta jok ani Chelsea defender Ben Chilwell point France club Strasbourg azom naza transfer fee ero tarlan ani lo thung Ben Chilwell hian Chelsea a kumni dai contract alaneya hetiang za chia hi Strasbourg a hian contract aziaka Strasbourg hi Chelsea nei tu tot boli le clear le capital te club thawaniya chuwangin Chelsea le Strasbourg te hian nei tu thumun an neya ankara hian transfer enge mozat athleng to bokani Chilwell man hi news agency lian rin tlak zualten an tarlan mu tur ala omlova Chilwell hi Chelsea ina tuni puilaya Strasbourg lama player an kaltir parukna ania Chelsea role thar player Mike Penders le Kendry Payes te point Strasbourg hi lonin anzom felto ani English Premier League club Bournemouth point Serbian defender Velsko Milosav Zevic an laluta amana Paul Maktaduai som pathum an seng ani hi Red Star Belgrade atangin an lalutani ani baka hian Bournemouth hian AC Milan atangin Alex Jimenez lonin an ho felbok Velsko hi kumsom pariat mi chaunin alanau pang leya ma se amabak eng leya ngai niin Bournemouth hian kumnga dai contract an zia puya kumsom ni mi Alex Jimenez hi Spanish player niin ani hi Bournemouth hian tun season English Premier League a hian tumsom pariat bultan tu zinga an tel tirani chuan Paul Maktaduai som paruk point panga in an lei theidon ani English Premier League season thar bultran chetak te bulmonga ommek Wolverhampton point team thuam chakna turin jeng striker Tolu Arokodare an lalut felta a fit dugle inchis ruga sang Nigerian striker hi Paul Maktaduai somni pali sengin an leya kumli dai contract an zia pui Wolverhampton hi English Premier League season kalmeka match an khelto tum thuma tlom 5 vekin point la hlo chuak mia lo an nia te bulmonga anom meka heting kara hian gol khung tulam hi mamoa in hriain Tolu hi an laluta ani Tolu hi Belgian Pro League Belgiuma league sang bera season liamta a gol khung tamber niin gol somni pakhat akhunga golden boot choimoina adonga Wolverhampton hian striker tha Jorgen Larsen an neisa a ma se tlarmalam ti chaktumin Tolu hi an lalu thar le ania Larsen nen hin indip lo tura an ngai ani Jorgen Larsen hi Newcastle in laklu an tum leya Paul Maktaduai somnga an the chua nuwa Paul Maktaduai somnga panga te po an the chuaka ma se Wolverhampton hian hlalphal lovin Norway striker manatana Newcastle ina an the chua te an hnol sak veka chuwangin Jorgen Larsen hian Wolverhampton kor hi a hak chunzom zel don ani Manchester United player Rasmus Højlund hian Italian champion Napoli azom taboka season kalmek luanin lonin a khelang Højlund hi Napoli hian angheta an leiduani poin Paul Maktaduai somthum pariatin an lei theidon bok Anthony point Spanish club lona a kheltona Real Betis azom taboka Betis chian transfer fee a Paul Maktaduai somni pakhat point paruk panga an sengtling theidon ani Betis tan Anthony hian season masa khan lonin huna mangani kha khata khan match somni paruka tangin gol kwa akhunga athohlok le Real Betis in Europa Conference League final an thlen theina konga thohlok berpol ania heiwang hian Spanish club hian laklo tumin tran an lazuya deadline day ya an hlotling tabok Anthony hian Betis a hian kumnga dai contract aziaka aman Paul Maktaduai somni pakhat point paruk panga atang hian Paul Maktaduai som pakwa point bial paruk impact masaka an neya Paul Maktaduai ni point panga pakwa add-ons kaltangin anin pele don bok
hei baka hian sell on close 50% te meu da telin kumsom ni pangami Anthony hi Real Betis hian an hral ani chuan an hral manzat vezet Manchester United hian an changdon ani Brazilian forward Anthony hi Manchester United hian kumsani somni pahnih khan Ajax atangin Paul maktaduai somriat pakhat point pathum senin huamin an la luta English Premier League ka match somruk pahnia an chora hetatang hian gol nga chau khungin tumthum assist aneya United a hian taklum lo chhun zomin Real Betis lama hian an hral vele ta ani Brentford point ang club chua san du Ian Wiza an chua tir tange nge a azom du tak Newcastle zom phal sakin Newcastle hian Paul maktaduai somnga panga sengin an leya number 9 an hak tir don Newcastle ina contract an zia pui reizong hi mun then khata chuan kumli ni in tarlan ania then khata chuan hun rei tak dai ti chawin ziak ani thung Newcastle hian Wiza hi an lalut man lo teu hlea second som thum chau huna om to tia antifel kim man chia ti Sky Sports chin atar langani DR Congo forward Wiza hian season liamta English Premier League ka khan goal som pakua akhunga aman Paul maktaduai somnga panga atang hian Paul maktaduai somnga anin pe masa Paul maktaduai ngadang hi add-on scout langa impact le turin anda ani Aston Villa point English midfielder Harvey Elliott lonin an hota Liverpool player Harvey Elliott hian ramdang atangin somna dongbok ma sela English club Villa pan hi athlanga tun season tluanin lonin a khel don ani angheta anin leizui duani chuan Paul maktaduai somthum panga in anin lei thei don boka heta hian sell on clause le buyback clause anda tel bok Villa hian Elliott hi an lei nget zuya an hral le ani chuan an hral na atangin Liverpool in chan an nei ve dona chubaka chuan Aston Villa hian Harvey Elliott hi an lei nget ani chuan Liverpool hian leile theina thuthlung Villa nen hian an nei don bok tina ani Villa hian Manchester United atangin English forward Jadon Sancho an lalut boka lon thowa hoin season kluan hian an koldona kumsom ni pangami Sancho hian Italian club zomnarem chang aneya ma se anola Aston Villa hi athlang ani Jadon Sancho hian a hlo tam em awangin ama lalut du club then khatin andor zui ngam lo pha tuna lona ho tu Villa ngei po hian United a hlo zat pek anin huam lo awangin Sancho lo hi 80% za somria chau an pedona abak zong hi United in an tumang Jadon Sancho hian kumli kalta khan Borussia Dortmund atangin Paul maktaduai somsari pathum sengin United hi azoma ma se United a hian a khel thatok lova beise a phak lova rinpo a hlo ta lova kumsang ni somni pali August tha a FA Community Shield match a khel kha Manchester United ta na match a khel nung ber ani Aston Villa hian United defender thin vek Victor Lindelof po an la lut fel to a free transfer la lutin kumni dai contract an zia pui ani London club lian Tottenham in PSG atangin French striker Randal Colomwani an la lut taboka tun season atan lonin an ho don ani kumsom ni parukmi hi FIFA World Cup sang ni somni pahnia final match ha Argentina laka hun thalo tu khoral tu Martinez ase fro pui pet tu kha ani Colomwani hian Tottenham a hian jersey number somthum pakua a hadon ani hi Nantes le Frankfurt an te poa khel to ania Juventus a season masa khan lonin a khela Serie A match som paruka tangin goal riat akhung ani hian kumsani somni pathum ni puilain PSG azoma PSG azom nu hian League 1 no moi tum ni achoi to ani Colomwani hian anram France tan match somthum pakhat a khel to boka kumsani somni pahni FIFA World Cup semi-final match ha Morocco an ne tuma goal khung tu kha ania striker palian le tharunga ania Tottenham hian antlar malam ti chak tharna tura changkai thei tura ngain lonin an ho felta ani tuna hian Tottenham striker dang Dominic Solanke ain hliam meka kerek hliam awanga hunenge muchen achol don boka wangin Colomwani hi Tottenham a hian apai mo zui ngal mai tura ngai ani bok London club liandang Chelsea in achua an phalsak nuwa Bayern nena in remna neita Bayern apan don naya Chelsea ina delap in hliam awanga an kaukir le taksi Nicholas Jackson hian khatia Chelsea in kir tura anti khan a agent nen an lom lo leya Chelsea a kir an tum lo thu an soyani kha Jackson le a agent te hian chua dan kong andap chunzom zela Chelsea in Bayern nena
document ti felma baka ming anzia nan lo tur thu an hril boka an kar aboi man hle bayan point an hoi san Titi mana ma se Jackson te hian Chelsea a kir lo dan an zong tlat box ya bayan point transfer kongka khardona ruaya Nicholas Jackson an be sei thar leya chu wangin Chelsea point Jackson hi Chelsea a akir lo an phal saka bayan apan an phal sak nu noa Chelsea hi nungtol zoka tangin thutluk na siam to suit non le zoka an tangta ani ti chuan bayanin lonin season khat chung Nicholas Jackson hi an ho don ta a an ho mana hian paul maktaduai sawmpali point pathum an sengang ti chuan angeta an lei theina turin Chelsea le bayan te hian paul maktaduai somnga paruk point pahni transfer fee tura inrem na anda tel ta boka Jackson hin andu ang takin Chelsea achwa sana Bayern Munich tan khel turin bayan apan felta ani Chelsea hian Spanish forward Managerial Sunderland lona an chhuat tir an kaukira hei wang hian Jackson hi an tilui tabik lo ni point alangani Senegal forward Nicholas Jackson hian kumsan hi somni pathum khan Villarreal atangin paul maktaduai somthum pahniin Chelsea azoma Blues tan hian match somriat pakhat khel to in goal somthum akhung ani Manchester City chuan goalkeeper thar an neita a PSG goalkeeper chian Gianluigi Donnarumma an lei felta a City hian an goalkeeper Ederson Turkish club Fenerbahce hena an hral ve thung ani Manchester City hian an goalkeeper thar Donnarumma laklu nan hian paul maktaduai somni parukan senga kumnga dai contract zia puyen kum khadang pose thine turin thuan thlung tel bokani kum somni paruk mi Donnarumma hian AC Milan atangin PSG azoma PSG a hian champion nomoi achoi tam man leya tua chung football an thunun ba ka season liamta khan UEFA Champions League a nomoi an choya UEFA Super Cup nomoi te po season thar tantir lama an choi bokani kha PSG goalkeeper tha anti min ngana poimo tak ni thin ma sela PSG team manager Luis Enrique an athlau thla a game duang khel chhuat tira tumna konga Donnarumma hi game build up a tangkai tok lova ngain athlau thla a goalkeeper thar Lucas Chevalier an la luta hei wang hian Donnarumma hian PSG a contract anei mek chungin atan lo thei lawa chhuwa atula Manchester City hi apanta ani Donnarumma hian a ming a cherma sakna chu AC Milan ania ti chuan PSG a ming cherjui zelin Manchester City a sangzoka ming cher turin a inpulut le ta ania ani hian club levela match zali som pani khel to in anram Italy tan po match somsari pali a khel to ani Donnarumma hi Manchester City into nipui transfer kongka honchunga player anlak lu pasarina ania goalkeeper anlak lu panina ani tabok James Trafford Burnley atangin an laluta Donnarumma hi goalkeeper anlak lu panina ania Donnarumma hi Manchester City a hian first choice goalkeeper ani rin na po alien ngal hle heti la hian City hian Brazilian goalkeeper Ederson an chhuatira kumriat chung an chhorn nuwa Turkey lama an hral ani Turkish club Fenerbahce in paul maktaduai sompani point pakhatin kumsamthum pahni mi hi an leya City tana match zathum somsari pahni khel to Ederson hi Fenerbahce hian rin rola an nei zui ngal don ani hin kumsan hi sompasari khan paul maktaduai somthum panga in Manchester City hi azoma City a awanglai hun tha tam beraman nu in Turkey lama akal vele ta ania Ederson hin English Premier League ka match zani somsari paru khel manin clean sheet za somni pahni anei man boka hei baka hin English Premier League ka goalkeeper ni chungsi in assist tum sari lai anei tlinga English Premier League ka goalkeeper assist nei tam berani Ederson hian City a kumri ta cham chungin English Premier League no moi tumruk lai choi mana Liverpool goalkeeper thin Bruce Grobbelaar nen goalkeeper zinga English Top Flight League champion no moi tumruk choi thei om chun anni Manchester United in goalkeeper thar an la luta a Belgian goalkeeper Sene Lamens ni in Royal Antwerp atangin paul maktaduai sompariat point pakhat sengin an leya add-on scout langa impact bel thei tur anda telbok Lamens hi kumsamni pathum mi ania anram Belgium senior team tan inlan tura kauzinga squad ta tel to ma sela match an khela ala inlan phak lova ma se United hian ei chuang lovin ahmason na muin base na sang taknen an la luta ani Lamens hi United hian kumnga dai contract an zia puya kum khadang po sei theina turin thu an thlung telbok Manchester United hian Argentina goalkeeper Emiliano Martinez Aston Villa atangin laklu andua
Martinez po hian United hi apan du ni in tarlana om to boka ma se United hian Martinez hi an la lut man talova Belgian goalkeeper Lamens sa hian an lung oi mai atul ta ani heti lai hian Martinez hian season liam ta to pa khan Aston Villa fans te mang tha in mituinen huna manga ma se club thar anei man tak lo awangin Martinez hian Aston Villa kor hi a hak chun zom atul don ta a Aston Villa fans te point lom taka an lo don son le atul don ani heti rual hian ramthen khada transfer kongka khar alani lova chu wangin Emiliano Martinez in ramdang club alapan theidan aom ve bok ti ero hriatel atha ome Arsenalin champion ngei tuma team thuam chakna an tho zelna du tok lovin deadline day ya Leverkusen defender rin roll thin Piero hin kapi an laluta a kumsam ni pathum mi Ecuador defender hi tun season chung lonin an ho don ani hemi pialam angeta anin leidu ani chuan anin leitheina turin thuan thlungtel nga la transfer fee tura anin biak rem na hi Paul maktaduai somli panga ani ma se Arsenal hian thutlukna atharin an siam le ang hin kapi hian Arsenal a hian jersey number 5 a hadona tuni puilaya Mikel Arteta an player alak lu pariat na ani Piero hin kapi hian kumsahni somni pakhat khan Leverkusen azoma German club tan hin match za somruk paruk lai a khel tling mana sahni somni pathum somni pali season ro pui tak an man Bundesliga le German cup no moite an choi tuma Leverkusen defender rin rol zingami ani Liverpool in Crystal Palace defender mage hi laglu tumin inrem na po an nei man veka anin laglu man ngei po rin ania ma se deadline day ya anin lalut man talova Crystal Palace in mage hi achua an phalle lova chuwangin Liverpool in an defender du hi an lalut thei talovani kumsomni pangami English center back hi Crystal Palace in Liverpool apan an phal saka transfer fee ya club pani anin rem vek to bok gehi point Liverpool zom arem ti thlapa ma an la zui ma se Palace lam hian gehi thlakna tura an be sei Brighton Brazilian defender Igor Julio an la lu le thei ta si lova chuwangin ma gehi a thlakna tur an nei tak lova chuan Palace hian an chhuatir phal le talova documenti felngai anga te Palace lam hian ming an zian nan kim man boxi lova Liverpool tan po hanti fakdan aom talavani chuwangin Liverpool hian ma gehi an la lu thei talo gehi hian Palace a hian kum khat dai chau contract anei to wangin season kal mek zoa free transfer in a chuak thei dona ama hian contract anei mek po sei atum lauti Palace club how to tenhena a hril to bok ani heti lai hian Liverpool hian an striker du mai Alexander Isak Newcastle United atangin an la lu ta British football chanchina player Lehman Tamberry ko thar siamin Paul maktaduai za somthum sengkling thei turin an la lut ani transfer fee a hian Liverpool hian atira Paul maktaduai za somni panga an penga la Paul maktaduai nga hi add-on skaltlanga impact turin anda ani kumsomni pangami Swedish striker Isak hian awanglai hun amang tran don chawa awanglai hun tha hi Liverpool a hian manarem chang anei dona Liverpool hian kumruk dai contract an zia pui Alexander Isak hian Liverpool a hian jersey number 9 a hadon ani Isak hian soin tun hi ka careera step dot le ka kaina ania he mun ka pan thei hi ka hlim tak zet ani he muna hian thataka na thok tura chona ma chon ka in pe ti na soya asoi bel na a Liverpool hi ka tan chuan thanlen zel na tura mun dika kangaya he muna hian keima a level sang zong mu ngei in be sein team thataka pui thei po ka in be sei ani he muna hian history ro pui jok siam ka duwa champion no moi choi ngei ka tumbok ti in asoi Liverpool hian amain Isak manatan Paul maktaduai za som an the chuaka ma se Newcastle in pomdu lovin an nol saka Paul maktaduai za som thum man tling thei turin anin laluta ani Liverpool hian season liamta English Premier League a khan point soma sangfal chungin champion no moi an choya champion lai ani chungin team thuam chakna an thokna sa leya an player langsar engemaw zat an chuatir boka team melmang engemaw chen an thlak dang lamta ani Liverpool hian tuni pui transfer kongka hon chung hian Paul maktaduai za chuang sen na player pani an lalu ta dera German attacking midfielder Florian Wirtz lak lunan Paul maktaduai za baka add-ons Paul maktaduai som paruk da telin Paul maktaduai za som paruk ling thei turin Florian Wirtz an leya
tichuan Alexander Isak hi Paul maktaduai za somthum tling thei turin an leita boka Liverpool hian tunipui transfer kongka hon chung hian an club chanchina player an leiman tamber record tumni an siama wir chan lei khan record thar an siama Alexander Isak an leile ta ka wang hian Isak hi an club chanchina player an leiman tamber record thar siam tu aron nita ani Liverpool hian tunipui transfer kongka hon lai hian Hugo Ekitike te Milos Kerkez te Jeremy Frimpong Mamardashvili Armin Pexile Giovanni Leoni te an lalu toa player leina atana sum an man zong hi Paul maktaduai zali atlingani chuwangin English football chanchina nipui transfer hun khata player leina atana Paul maktaduai zali sengtling club panina anita kumsani somni pathum khan Chelsea in Paul maktaduai zali an lo sengtling toa hetiang record hi Liverpool hian an ron nei vele ta anni club pani chau hi nipui transfer hun khata player lei tharna na Paul maktaduai zali sengtling omchun anni Liverpool hian tunipui transfer kongka hon chungin an player langsar Luis Diaz te Darwin Nunez te Trent Alexander-Arnold te an chuatira player dang Jarrell Quansah te Joachim Kelleher Tyler Morton le Ben Doak te po an chuatir toa heng player an hrawlna atang hian Paul maktaduai za somkwa borvel an la lutling ni in BBC na tar langa chuwangin Liverpool hian tunipui transfer kongka hon lai hian player leinan Paul maktaduai zali an sengtling chungin an hrawlna atanga sum an hmu pai hian sum an sen tak ero Paul maktaduai zathum po atling talovani Liverpool hian an club chanchina player an leiman tamber Alexander Isak ani taka hian player an leiman tam zual te soilang ta ila Alexander Isak mana Paul maktaduai za somthum an senga tichuan Florent Wirtz mana Paul maktaduai za som paruk an senga German player hi player an leiman tamber .2 anita tichuan Darwin Nunez kha Paul maktaduai somruk pali sengin an leya add-on scout langin Paul maktaduai somni pakhat impact bel thei turin an datela avain transfer fee Paul maktaduai somriat panga sengtling thei turin inremna an neya ani hi player an laklu mantam pathumna tling turani lain add-on si anin petlang man lo ni in tarlan ania chuwangin player an laklu mantam pathumna hi Virgil van Dijk ania Paul maktaduai somsari panga an leyani tichuan British football transfer history player mantam zeuh te soikai leta ila player mantam ber hi kan soitak angin Alexander Isak anita Paul maktaduai za somthum manhu ani heta hian add-on satel ngal veka add-on stel veka an manzat kan soi chun zom zelang Florent Wirtz player mantam ber .2 ni in Paul maktaduai za som paruk manania Moises Caicedo Chelsea ina an lei hi pathumna ni in Paul maktaduai za som panga manania Enzo Fernandez Chelsea midfielder hi Paul maktaduai za pasari man ni in player mantam palina ani phaka Arsenal midfielder Declan Rice hi Paul maktaduai za panga manhu ani awangin player mantam pangana ania English midfielder Jack Grealish hi Manchester City in Paul maktaduai za sengin an leibok ani kha ani hi British transfer history player mantam parukna ani phak ani mase an man pek klak masak atanga chuta an man tamdan in dot ero adanglam ta deva Alexander Isak hi mantam berni in Paul maktaduai za somni panga anin petlak ngalania Enzo Fernandez an dotin Paul maktaduai za pasari anin petlaka Florent Wirtz Moises Caicedo Declan Rice le Jack Grealish te hi an transfer fee Paul maktaduai za anin petlak ngala anni ho hian player mantam pathumna ni na anin tromta ani ama kan soi khachu add-ons ne na tel vekania anun hungzoka kan soi ero add-ons tel lo ani thungti kan shedon nia Liverpool ina an leitak Alexander Isak hian a khelna masa Newcastle United kha kumsani somni pahni khan Real Sociedad Spanish club atangin Paul maktaduai somrukin azoma Newcastle ta season lemta khan match somli pahni atangin gol somni pasari akhung ani Newcastle na Carabao Cup champion no moi an choi theina tura tholok berde jinga mi ania Newcastle hian season thara Champions League an khel theina tura English Premier League te bula pangana amoran bok theina konga player tholok berpol ani bok Alexander Isak hian British transfer record thar asiam baka hian khovel pum huap angpoa player mantam berpol ani phaka football khovela player mantam ber chu Neymar ni in PSG in Paul maktaduai zani sengin an lalut ani kha adot tu chu Kylian Mbappe ania
PSG pokin pal maktaduai za somruk panga point pasari senga an lei kha ania Neymar le Mbappe te man khum zeuh hi tun thleng hin an la om lovani anni pahnih baka hian transfer fee impact tlak nga la tanga chutin Alexander Isak hi player man tam berania player man tam pathum na khovel huap angin ani ti na ni chu Alexander Isak mana hian pal maktaduai za somni panga anin petlak nga la pal maktaduai nga add-ons ka tlangin anin pele don ani ti kan soi kha Philippe Coutinho an Liverpool atanga Barcelona apan khan a transfer fee pumpui chu pal maktaduai za somli pahni ania tin Barcelona in Ousmane Dembele Dortmund atanga an lei khan a transfer fee pumpui chu pal maktaduai za somthum panga point panga ani Coutinho le Dembele te transfer fee hi Alexander Isak transfer fee ain atam jok sia ma senga tinge Isak hi anni pahni a hian man tam jok ani te po kan ti mai thei soifia talokila tuna kan soi hi add-ons tel lo kan ti kha transfer fee a atira anin pek tlak nga la tanga chuta player man tam pathum na chu Alexander Isak hi ania Coutinho mana khan atira anin pek tlak ngal chu pal maktaduai za panga ania Dembele mana khan atira anin pek tlak ngal za chu pal maktaduai somkwa paruk point pariat ani chu wangin Alexander Isak ain atira transfer fee anin pek tlak ngala anman hi atlem ta jok ani tuni puila hian Liverpool hian zia thar an chua Jurgen Klopp hun laya anti ngai zen lo tin sum tam uchuak tak mai an mangta ania player pakhat leina atana pal maktaduai za sentlin na tum ni lai an nei ta boka hetiang hi Jurgen Klopp hun lai khan an nei ngai lovani chu wangin Arne Slot kai shwa Liverpool hi Jurgen Klopp kai shwa Liverpool ai khan transfer chungchanga an che dan konga po andang lamna lian tak mu tur a omta ani tuni pui transfer kongka hon chunga English Premier League club somni tena sum an mandan footballtransfer.com ina azir chiana BBC ina ati chua hi soikai ta ila tuna Thlalakah kan mu ang hi ania team langsar zual chau hi a reilu tuklo nan soita ila Liverpool hian player leina atan paul maktaduai zali som panga an senga ma se suman mu hi paul maktaduai za somriat pasari atlinga chu wangi Liverpool hian sum an man shim hi an man atanga an lak lu pain paul maktaduai zani somni pariat ani Chelsea hian player leinan paul maktaduai zani somriat panga an manga ma se an lak lu atama paul maktaduai zani somriat pariat an lak lu tlena wangin tuni puilaya player leina atana sum an man hi paul maktaduai thum ang lek chau anita a Arsenal hian paul maktaduai zani somnga panga player leina nan manga an lak lu atlem hle paul maktaduai kwa chau an la lu ta chu wangin Arsenal hian tuni puilain team thuam chaknan paul maktaduai zani somli paruk an mangtling ti na ani Newcastle hian paul maktaduai zani somnga player leina nan manga paul maktaduai za somnga pani an la lu thunga paul maktaduai somkwa pariat player leinan team thuam chaknan mang ang anni Manchester United hian paul maktaduai zani som paruk an manga paul maktaduai somruk pariat an la lu thunga paul maktaduai za somli pariat player leinana mang ang anniya Nottingham hian paul maktaduai zani panga mangin paul maktaduai za pasari an la lu ta paul maktaduai somkwa pariat Newcastle summan zat ang vel an mang ani Tottenham in paul maktaduai za somriat pakhat an manga paul maktaduai somthum paruk chau la lu tin paul maktaduai za somli panga team thuam chaknan an mang ti na niya Manchester City hian paul maktaduai za somnga pani mangin paul maktaduai somnga pathum an la lu ta paul maktaduai somkwa pakua team thuam chaknan tuni puila hian an mang ti na ani chu wangin tuni puila ya English club sum mang tam ber chu Arsenal ti thei anita a an lak lu atlema wangin an sum chan an sum man hi atam tabika paul maktaduai zani somli parukan mang adot tu chu Liverpool an niya paul maktaduai zani somni pariatan manga pathum na chu Manchester United niin paul maktaduai za somli pariat an mangtling ani tuntuma kan soite hi BBC le Sky Sports tena antarlante anitlang puya hetiang kara hian lakim tok lo soilan ngei tura kan lo ngai ma se kan soilan tak lo te po an lo ompal mai theye transfer laya che player hi an tam em maya chu wangin kan thei chin kan la khom chung po hian soi mai palte ti kim lo palte po alo om ve mai thei kan in hre thiam to mai aniang chu ti chuan kan la soilan lo Italian journalist rin tak Fabrizio Romano tarlante soi chun zom ta ila
Manchester United tan te pawh lo khel to Sofian Amrabat chuan Spanish club Real Betis azom ta a ani hian Turkish club Fenerbahce atangin loan in Spanish club hi azom ani Real Betis a hian Manchester United a khelpui thin Anthony nen an khel dun le don ani Spanish club Athletic Club Point Al Nassr atangin defender Aymeric Laporte Manchester City tana khel thin laklu an dua in remna an nei mana Aymeric Laporte hian European football khel le adu awangin Al Nassr chua san adu thu alo soi towa Athletic Club hian an zui ta chat ani Leverkusen goal khung khol ni thin Victor Boniface poin German club vek Werder Bremen azom felta a tun season tluan hian loan in Bremen tan a khel don ani Manchester City midfielder Gundogan point Turkish club Galatasaray pan adua club pahnih baka Gundogan le Galatasaray te hian in remna an nei man ani Manchester City defender Manuel Akanji point Inter Milan azom ta a season tharatang chuan Akanji hian Inter Milan kor hain Inter tan ain lan to don ani Inter hian loan in an hoa loan fee euro maktaduai ni an choya angeta an leidu ni chuan euro maktaduai sompanga in an lei thei don ani Pathiani zana Anfield a Liverpool ina sikhat faya Arsenal an hena matcha prediction cheng zanga lo theina kan buat chai khata ron ring tu te jinga van nei ber zonna pona hun kan manganga avan nei ber hi a predict DIKNA account kal tlangin kan be pop dona lo ngai venturin kan in riatir masa ani prediction result puang don ta ila hei avan nei kan pot dona Anfield match Liverpool in sikhat faya Arsenal an hena match kha cheng zanga lo thein predict thein kan buat saya IG account lama te Facebook page lama te khan kan post kha thanem ngai takin milo predict saka lom thu kan soi thar ni ta sela aring dik point omnual maya hei sikhat fai kha niya result a kha 1-0 kha niya tichuan awa nei ber kan pot don ani Facebook le IG lama tanga ring dik ti henga da khom ania kan potanga awa nei ber hian ma ani loman don hilong ai sak turania a dong tu hian a predict na social media account aron predict na khamia nge khan kan ron inbox dona lo ngai ventura ni e ai potaila IG lama tangin ni tlat mai IG lama tangin lalrema fumble ani hei midang hi inom nual maya hengau te poi ainang vek kan da lo ti khan ti ching le taila heng te hi rin mona chang te ti dei te ania a bolt hi Facebook atang ring dik te ania hei hi chu FC rema ti te IG lama nia amar chu at van nei loman dong tu kha lalrema fumble ani longai ventura ni e